Ka jingreng khang ding per jong lai ne sangut ki MLA na kaseng kongres kalaban pau perthaino hai kini kisngi hadin ka jing bom yas ngep thu jingmun bar ba Vincent H Pala ubadai u presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ki khubor ki bejan bat kaseng kongres bat National People Party NPP kilei tho bana pedeng ki sangut ki MLA kongres lai ngut kila ban leit penisok purano sya kaseng NPP kabadai kaseng kabayalam ya ka sarkar ha Meghalaya hapo kecingelam ukon rat ke sangma kum menteri ramba kejela ki khubor ki tho bakine ki langut ki MLA kila ban leit penyesok pura sya kaseng NPP haswa ban sedang kedor basen rai kaban sedang nadu ka arpu elektrik jong nai nailar batkan kut hadu lai filtrik jong uju ubanai ki MLA ke kongres ki sa menta sa sangut hadin bau MLA na Kambekri constituency u saleng e sangma oleh Syakjid kumu MP ketua konstituensi Lok Sabha ki khubor ki tho ba ka jingkre ban mi no jong kine ki langut ki MLA kongres kadai namar bakimya sngeu thu jingmut bar ba Vincent Pala namar uladon ke jingedai ke bajan bat kino ngelam ke NPP bat kumta haba u presiden ke MPCC uladon jingedai kine ki langut kila ban rungbei syakaseng NPP kane ke jingya phet jingmut ki MLA ka kongres kala sedang syuak election MP Lok Sabha haba kiladon ki MLA kongres ki bakimya mi bha ban leit pensyai ya kanong rim syaki pat ba hadin balakut ki election kaladon kejing dawa ban penkelano ya presiden ke MPCC hanrai omdon basngam kumban chupan kenmau kajing ya pat ya prah po kaseng kongres kadai nadu baka AICC latung ya ba Vincent Pala ubadai UMP ke Shalong constituency ha kato kopor kum presiden ke MPCC ha keba kad arngut ke MLA kongres ha po kajing elam jong doktor mukul sama tilami no hadin gata sangut ki MLA ke kongres ki basaru kilesya pencitom sipor tang namar bakilet ajing kershan ya ke sarkar MDA1